گفتوگۆکەین لەسەر هەڵبژارنەکانی تورکیا ئەم هەڵبژارنانە بێگومان چارەنووسازن بۆ ئایندەی کورد بەگشتی و کورد لە باکووری کوردستان بە تایبەت. لەگەڵ بەڕێز زانە سێزان قساکەین ئەندامی ئەنجومەنی یەک پارتی و نوێنەری پارتەکە لە هەرێمی کوردستان. بەڕێز زانە سێزان بەڕێز زانە سێزان ئەفدەمێتە باش ئەگەر پێمان بڵێ ئەم هەڵبژاردنانە چ کاریگەریەکی هەیە لەسەر تورکیا بەگشتی، ینی کاریگەریەکەی چییە و بایەخی هەڵبژارنەکان ئەم جارە جیاوازی چییە؟ ینی ji bo me Kurda cuda ye bayexbûnawî mihimiyawî ji bo Tirkekan cuda ye. Ya rastî bo Kurda carê yekemîne Kurd divan hilbijartinên Tirkiyeyê dibin weka dengeyekî li ser ji bo hilbijartina rêyê wan ji bo ku gorankarî di sîstem de çêbe dibin balansekî 20 milyon dengdarên Kurd heye heta niha rêyê xwe didin ê ku ji wan re statû heta naxwazin rêyê xwe didin wan dengdarên Kurd lazim e berê xwe bidin Kurdistan û ji bo mafê Kurda ji bo berjewendiyê Kurda bên karanîn bes heta niha wa çê nebûye. Konaxekî Tirkiye konaxekî gelek mühim de ye navbera sistemê parlamenterî û navbera sistemê serokatiyê de du bend heye, du îtîfaq sê îtîfaq çêbûne. Yek dibêje em ê bizivirin ser sistemê parlamenterî, yek dibêje em ê li ser sistemê komarî biçin. Ji bo Tirka jî qirardana wî ye. Tirk eger qirarekî îtîfaqa millet qazanc bike ihtimalekî mezin e bizivire ser sistemê parlamenterî eger îtîfaqa cumhur qazanc bike ihtimal e ev sistema komarî berdewam bike. Sistema mesela Kurda ne meselekê sistemê komarî û an sistemê parlamenterî ye. Meselê Kurda meselekê coğrafî ye. Ji bo naskirina nasnama Kurdî ku bibe yasayî û ji bo fermîbûna zimanê Kurdî gelekê bo îdarekirina herêmê Kurdistanê Bakur Kurd lazim e ew aidiyetê ku wan xirab bûye berê wan ketiye Tirkiye lazim e carekê dînê berê xwe bidin Kurdistan berê xwe bidin zimanê xwe berê xwe bidin coğrafya xwe ji bo ku mafê xwe bistînin vê hilbijartinê vî aqliyetê bikarbînin. باشە بەڕێزانە کەواتە دەنگی کورد ئەم جارە تاڕادەیەکی زۆر یەکلاکەرەوەیە ینی لە هەڵبژاردنەکاندا ئەگەر وایە کام لە ئەو دوو پارتە سەرەکیە یاخودە و دوو بربژێرە سەرەکیە بۆ سەرۆکایەتی کۆمار کە بەڕێز ئەردوغان و بەڕێز کلسدار ئۆخلۆ ینی کامیان دەتوانن بەشێک لە خواستەکانی کورد بەدی بێنن؟ Bi rastî lazim e em bifikirin Kurd du bereyê Kurda heye vêga û bereyekî sêyev jî Hakbar e. Bereyekî HDP êsta piştevaniya Millet İttifaqê dike yanî Kılıçdaroğlu dike. Bereya ma jî partiyekî hikûmetçî ye û piştevaniya Cumhur İttifaqê dike. Em bi xwe dibêjin Kurd lazim e problemê wan ê serokkomarî nebe. Problemê wan ê destkeftiyê wan hebe. Kurd daxwazê wan hebe. Yani ji kîja berere danûstandin bikin lazim e ji bo berjewendiyê Kurd danûstandin bikin.
اما کرد از باورم حتی نها تشتی کومدیتیه دانستاندنه که وانه کرنه پچکی لگل جمهوری اتفاقی ویدا پارچند داخوازی وانی کردستانی چه بونه اما قبول بونه نبونه اوجی دیار نینه زنی کرد لازمه دی اشکره سیاست بکر اشکره داخوازی خواه بخوازن çünkü Kürt milleteki qedîme û 40 milyon nüfusi wî li Bakurê Kurdistan heye. 20 milyon dengdarê wî باشە heye. کاک زانە ئێوە داوای چیتان کردووە بە ئاشکرا داواکارەکانتان چی بووە بۆ نمونەکە دەڵێی کورد پێویستە بە ئاشکرا سیاست بکە بە ئاشکرا داواکاری و خواستیەوە چی بووە وەکو پارتەکەی خۆتان herî muhim em weka partiyekê Kurdistanî xwe dibînin pirsgirêka Kurd çareseriya wî em bi federasyonê dibînin di nava programê me de bi yasayî me de xwast kiriye ji bo ku em van bikar bînin cara yekemîne weka em dibêjin pêşî lazim e nasnama Kurdî bênazkirin û bibe yasayî yanî dewleta Türk nebe dewleta Türkiye bi du dewleta ava bibe weke Herêmê Kurdistan û Iraq du devlet be, du parlamento be, du ziman be û ev hemî ev mav bi yasayî bin. Yani bi eger bi yasayî nebe hikûmet bigore ev hikûmet çi mav davete ew bedil dibe. Bo wekê lazim e yasayî nasnama Kurd pêşî bênazkirin fermû ya didoya zimanê Kurdî li ber tinebûnê diçe li Bakurê Kurdistan zimanê Kurdî gelek lawaz bûye milletekî bi zimanê xwe heye pêşî lazim e zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî ji medresa yekem heta zankoyê bibe zimanê perwerdê eger ev nebe Kurd rewşê wî li aliyê hebûnê piştî 20 sal 30 sal ne culekî nû tê û ku zimanê Kurdî nizane bêje ez Kurdim nizane bi Kurdî bêje ez Kurdim bo wekê gelek em girîngî didin zimanê Kurdî û nasnama Kurdî çünkü milletekî pêşî lazim e hebe paşî mafê wî hebe êsta ev cumhuriyeta ku ava bûye berî 100 sala li ser tinebûna Kurd ava bûye yani bi yek dewletî bi yek alî bi yek milletî ava bûye yani ji hemî millet re gotine hûn Tirk in ji hemî millet re gotine ala we ala Tirkiye ji hemî millet yani li ser yek tekabûnê yek li ser tekbûnê ava bûye em dibêjin tekbûn gelek tiştekî xirab e Kurd milletekî qedîm in berî gelek milletan li vî welatê dijîn mafê wan heye ku li ser axê xwe ew bi xwe îdare bikin û qirarê şeklê îdara xwe bidin ême weka partî maf û azadiyekan em dibêjin şeklê wî jî ya realîst federasyon e em weka federasyon dibînin çareserî باشە بەڕێزانە ینی داواکاری و خواستەکانیەوە داواکاری گرنگن و تاڕادەیەکی زۆر خواستی خەڵکیش خەڵکی کورد با بڵین هەر ئەم داواکاریانەیە بۆ نمونە هەمان داواکاریە کە هەدە پیش داوای دەکا ینی ئەوەی کە ئێوە بەسەر بەخۆدا ئەم خواستانەتانەیە ئەم داواکاریانەتانەیە بەدەر لە هەدەپە یان بەدەر لەو پارتانی ترکە دروستەکرێت لە هەدەپەوە نزیکن ینی ئەمە بە جۆرێک لە تێکدانی یەک ڕیزی نێوماڵی کورد نابینرێتەوە ez bixwe weka çi dibînim ez dibînim ku siyaset wanên Kurd disa jî ji bo berjewendiyê Kurda li gorî ku Kurd giringiyê wî heye li gorî wê giringiyê danûstandin nakin 20 milyon dengdarên Kurd hene ji van 8 milyonê wî reyê xwe dide AK Partî 2 milyon reyê xwe dide Cumhur İttifakı 8 milyon dide Cumhur 2 milyon jî dide Millet İttifakı takriben nizîkî 5-6 milyon reyê HDP heye
نزیکی حتی نها 2 میلیۆن کورجی دەنگی وی دیار نینە یعنی بەلەوەلا دەبێ و بێقرارە HDP وەکە پارتیەکی کوردەواری نابینە هوداپار وەکە پارتیەکی کوردەواری نابینە مەسەلا کوردە مەسەلەیەکی ناسیۆنالیزمەیە یا ڕاستی کورد لازمە نەتەوی پەروەر ببن بفکرێ نەتەوی چەرچاوێ بە عقلیەتێکی نەتەوی بفکرن نه به عقلیتی که انترناسیونال و یا جی به عقلیتی که امت چی مثلا کردن نه مثلا امتیه مثلا کردن نه مسئله که انترناسیونالیزم و یا جی دموکراتیک کرنا کولونیالیست نه ام کرد لازمه پیشی دعوی مافی خواه بکن اما از دبینم مثلا HDP داخوازن gelek sevekin alakavi bi netewî perweriyê nîne alakavi ew bi xwe jî birader dibêjin em partiyekî Tirkiyeyî ne daxwazê me li gorî prosa demokrasiyê ya Tirkiye ême em xwe mesela Kurdî ne mesela hikûmeta û partiya dibînin em navbera Kurda û dewletê de vê problemê dibînin û wêkî mesela ne mesela دموکراسیه مثلا فرمیبونا زمان کردیه فرمیبونا ناسنامه کردیه فرمیبونا جغرافیا کردیه یعنی پیشی لازمه او هبونا کردا قبول بکن هبونا کردستان قبول بکن هبونا زمانی قبول بکن و شکل اداره کردن هرم کردستان ام بیشن لازمه کرد ev sistema ünitariya xirabe be sistemi ki du devleti du zimani du alî bê ava kirin şekle wî jî em weka federasyonê dibînin بەڕێز زانە سیزان ئەندامی ئەنجومەنی یەک پارتی و نوێنەری پارتەکە لە هەرێمی کوردستان سپاس کە لەگەڵمان بووی زۆر سپاس